Twarakundi mnoga kutwegitaho mwabaze gweri izoba hano at TV West Nehinda nakutangira rukundo mpango aha wizobeye mu kwezi kwa 12 ko kuturumu kandi ibiro cyo tugira Rusya mwabare mnonga the final month of course nabarimo ibintu binji ko kandi twamyangu ni mu muri mwetebekana so kweka guma ko gutwaguhendera tukira kweka jinga abantu okugira ngo kandi umaha gwano guhwa utakaenda ngo ushisha kiro kashaka kandi wakora ibite bitari byo n'umwaha ukakugendana ukakohokana umwabazi yogu ayineshongeze twena ngo tuganireho abo kuba abanyarwanda binji nibateganisubwa mu kuteraho ukwikwa uburinganiza kitwa kweta justice but also umukugezaho kuteraho ko gutunga uburinganiza ubu no shanga binji birukanje muri za court konga bashitwaramana na enshongeze tukureba ngo umwe enshongeje abane basa kuhendererwa aheru ya court ebihome bitu bitaribona bimwe umahanga gitu byijwire abantu bijwireyo haba mu mwijurano abaramuzi bakora ucweke hembe kumaraho emishango kuba on the desk ko kemishango ni minje munonga kandi obwe hakubira haro oburyo obwakubasa kutegwa umukozizo kureka ngo zibo mushongeze twazigonjorera aheru ya imbuga z'amateka ko ka amateka mu bakucimanyeho so that people are not taking advantage of no muri oguri nkogwe so omwazi yogu mwabazi ogu ningashizoberi natugumcha okutayisa abajanyi abarukuza okugeza kutushobora abikwatira n'intebe kanisa y'uburi bwakutebwaho okurebeka ngo emishango emwe yasa kuhenderwa heru ya koti kandi nchibasa korwa chita onshtamere aharubaju wanje ayebari growth atenyi atenyi nakwachira bale muno kunyakira yes atenyi nabwa mu Nature Foundation for Human Rights Initiative kandi ko ahore kibina naje kwa nacoboraho alitoleto then atayisa na chairman LC1 nabwa umucaro echa mabanga umuri nyanga eyakabohe nakwachira baniyo watanukura rukuramsi abantu nanubwo yakira abantu yo tugendo mbi nanye nakwachira mutebekana sa program yes kuko wachigamba amazina n'abanyita turi muri ba Francis musical wa Dimitria chairperson wa mabanga LC1 okay kandi ndiomwe wazwekirwe ba chairpersons abashema okuba trainingwa mishango ya ekumarwa a LC1's courts atari nka chairman twine ururu yo kurangira abantu bitu baburizo bakargumbutamanya kwirukanzira mu koti anebe no speed bakabara kumanya courts zabo za LCs nizikora kandi batine cyo batiremu kandi bahendera abagarukini kurunje n'abantu abakuba basubiza Francis nija kugarukira what comes or atenyi Rwanda Foundation for Human Rights Initiative and I understand haro project ekwisene agenda omisho echo kwanza chabyona twantureba okurugera aha record zo kuzemerire nanga statistically speaking mushanjire ngo echange cha Bushenyi Greater Bushenyi mushanjire ngo hariyo emijurano omuchome n'abantu kushangana ibirukangira umukoti hazo renshongeza kubasa kubona zimarwa umuri ubundo bwa hansi icome nkacanya mushecera ahiba kucira kwenderera we understanding ucibujire nchiboga konka muri mugeza kutaho buryo okwegesa ba chairman that's one konka kandi no kore ibintu bitarimo na bimwe n'abanyenzire ngumanye ekintu mucukuramo kuruga kandi mwe muri bahi okay awe bale muno nanye bali muna baktora na TV West amazina oba amabara abakuga hoima na masindi ninyewe ayebale Goref empako yanga atenyi tintera gikozesa atenyi cyoko nakwena gikozesa busaho kizibu nkora nekitongole ka Foundation for Human Rights Initiative Foundation for Human Rights Initiative twina offices zaitu head office in Kampala Zambia Kabalagara and it's headed by Dr. Sewanyana Livingstone abantu abakiro mwingi mumanyire ati twe tuli ha project ya Bushenyi Legal Aid Project kujja mbushenyi nyamshekira ekabe yuraine
obwire obweka beina abantu abali like 1300 essaaha zino ezitukubalizaho population egenzere hansi eri 1000 around 1090 tekabaire egenda hansi our target tukurola ebe hansi ya 1000 so titukola itwenka tukola na aba CDFU Communication for Development Forum era omutahi wangu na champion for change hali aba CDFU twina na other partners Aprocell baskilling abantu bana bali in prisons okurora ngo baraba barugira mu prisons bagaruka yo mu community kandi baleme koraki kugaruka mu prisons bafuneke okwekolera so itwa aba Foundation for Human Rights Initiative tuli ba lawyer inti emisango bwera aberemere kumalirwa hansi itwe kigenderwa kyaite ngobusango butaito bukoleki buhwere hansi obulabulemere kuhwera hansi bukaijo mukoti tubayamba abantu bano kubahereza legal services for free otaina sente zokozereki ezo sasuire kyonka tukwatagana muno the three partners okurora ngu emisango enu esigalenka hansi training aba LC nonna wali omuhamu aja kugambira ozirabandi skuraza LCs ngere itwa training ile halimo omugaso obati halimu mugaso kyonka tukwenda kurora ngu LC zino basteiro kabane kigenderwa kandi zikusobora kukora bakusobora kukora emisango egyo mukaro kugutwara ha polisi no mukoti neba nesobora kumalirwa hansi nitukendeza huna abantu abalinya mushekera okay chairman noreba kotezi ubundi abantu nabasa kugira mu kutinda nabarimo kwerarikira naza mu koti eje ya LC in fact abantu bageta mu koti ya chairman hati wasanga iwe na chairman mbere mutari kwikirizana tumahisa ngo hatu mushango wagutwara ubundi chairman aza kushanga yagutwaza nko kuyayenda tugambira ntebekanisa ya koti ya LC okwera gukora experience yawe kora abo twiri waragishitamiseho arakugishitama munne bahi rero namwayemeza kubuza byo kutendekwa hansi we bari munongo mutebekanisa program kotejo ni namasukungu icyaro kikaronda umuntu ucyabire nikesiga nabasa kuba yamba ibizubi byabo kandi bakaba bamutiye mu bwesugwa konko bumwe n'umwe kuko kubimanya okwesimba tino ho kubosomire taro university yokusomera mukuza kwesimba iro ntebe ya LC1 ningaruko council zizukurato kureka no kukozesa ubwenge bwawe nkumuntu konka tukafuna ikitongero cya CDFU ito cyatutendeka twayiyongera ubukugu koko buri chairman obuvunana subwa iryo kote senye kubane ikorwaho abantu batano nga constitution yangu kwegamba agenda balance ine kuba at least ero habashija bashatu n'abakazi babiri kandi mukareba mwaza kusitama mukora munemara kandi umwe n'umwe chairman yitegerize umushango uko kuza kubana ukoraho ureba ngo gushemerire koti yawe nicyo turiyo tugerera ngo ehurure yiturumu abantu binjimbirukanzya emishango yakubiri tari ya kote zeza higuru yakubiri ya LC1 bagitwara higuru which means kiretera kote kuriya na nebe home byagira abantu binje no mwijurano kandi twakubira tubukoraho ahazi konka tukabento yanengereza abantu niyo no bakuberekya passion wabo takasitamise kote ya itwe mediation net korra okusinga courts za LC1 mediation tugitwaza tuta umuntu kakwiza yatabaza ahamushango gwe izo tukabento tujya chairman no gukoraji no rukubanza yahurura enshonga emba zombi iyo watabaza nanka ko wamutabaza umushango gwe kabukorota wayitoriyo batabaza wamubuzo tkonka si tumukubasa kugarukana hatwo kubana ureba ngo hari umuntu wakwicereza mukaha cyaro obo umuntu mukuru aha cyaro wakwicerezamo niyo wenga nka chairman bamba kwicerezamo ubundi abantu bawe umusitama ureba umushango kugwagenzere kujutkunka apana ejinesi numbasa kusasana mukumahana na kana kantu kaki hatunzo mediation ikintu mukikoraho usanga basasarana wabayineke nagakwata mutayi wo mungaro bwe noreba icyabantiza kuzahari cyakumahihi abo kwibintu gabyahwera aho mwaba kanshoringa baterera ubundi kako bakankitagisa uriya jata atuna basisire kanka garo nakubana abankone size kandi ebina koneseza nigingana ki reka mbigaro ngene mutebekana ahacyaro usanga hagiro gutebekana all right yes
atenge yes abo kugira ngo ujye umunyamateka nokora munonga n'ikitogura kiramuzi so n'abanyenzire for a moment we break down how big is the burden akwatirina n'umukoti umwijoro no guturi kugambaho how big is that burden hati obogena mukoti lekampe example ya Bushenyi Bushenyi ina ba magistrates grade 1 bantu babiri bonka hati obogenda okagamba abantu babiri abo bagenda akora hamisango leka tugeze population etubalize eri ha 10 na kiende ya Nyamushekera okay 10 ne kienda osanga abantu abakiro bwingi tibakahulirize emisango yabo let's say approximately 300 abantu bisatu imene emisango yanyu timuli mukakiti bakakora kiti bakagihulirizaga kikubani kimanyisa buli muramuzi agenda kuba ine emisango 15 ekitito muno yokukora ego ya criminal ijuka haliyo ya civil binu bya domestic violence ebya mataka hati byono bwo kubiteka ogenda kwesanga omusango gakwa inahulirizo mu myezi 2 omusango gumutwalira omwaka gwona omuntu akyali mu prison ziti bakahuraga musango gwayi kiyonko bwo kubosa ziro kagamba omusango guno lekangu malire ha LC ojja kuba yambiroho abaramuzi bana bagenda kubani bahore emisango emingi muno obayambiro kubakenderezaho ki emisango egyo ekyo mugiso mulungi n'abaramuzi abatukula nabo bakwetegereza babushenye era tukubasima muno Hawaship Halima Hawaship Nokwizera na Chief White bamuhaye transfer Bushenyi kiana kumuno and our judge his lordship Amos Kwizera now we believing in reconciliation okumara ntemisango ene koleki ewera heru ye koti now ba trusting anti aba LC bano twatu ba trainingire by that of confidence ngemisango bayija koraki bayija gikoraho buli babaleta ku believing abantu omuntu no mugamba gendo mu LC takwenda akuyirukira ha police kyonka ati abantu bayina confidence ngwa LC bano bayija koraki kora emisango yabo kituyambe okendezaho emisango kwija ha police ekagenda mukoti kandi bakisanga bali mu prison yes Queen is a court this one is one of those that have been trained yes konkaza courts ni nyingi munonga abakube byaro ni bingi that area is really big so far aho nho turi tirimo ya mwete bekazo kuja kuza handi eco kizazaho ecyakabiri capacity okombeka capacity ya abantu abakusamuriza courts ba chairman aba kugira ngo nabamateka bene bagashoborokerwa abo kubona any court sitting down kimesa ngo hafi azo mateka nabashoka binice bakumanya nibabaso butagazo kugira ngo bagacengosha ngene bakotinga naci konka babinice bakumanya are you trying to build capacity not just for the chairman akwaro nabanda bakushamuriza court izo okay itwenka FHRI okay na CDFU CDFU ek building a capacity eyaba court like LC court kandi ekakora hotspot yamanyangu bana abantu niho akusinga kuruga emisango leka tubanze tu training abo turole nkobukira akoraki nkobukira akora itwenka FHRI to building a capacity of an individual LC atali court there is difference between the whole court comprising abantu batanu musanju kyonka ati to training a LC as an individual naitwe tukakora survey twatunura hotspot hatobutu kuba training the LC1 on tukumu expecting agenda coordinating ane court yaye yona buli court buli LC1 abayina esaliro musango na equator stamp yaye na guest stampingiraho omuntu namusaba ye sente niyo bayini bakora according from our survey kyonka ato tumazire ku building their capacity tukwenda abantu babe confidence nti omulamu genzereyo ekote genda kutura nkobwe genda kwikara nkobwe na kubabo kuba kibakimanyire obwarabaye kalire nka LC1 tagenda kusala musango kyonka genda kora mediation yabayina kugambiraho abo kwa kwikirizangana nawo kandi tibakora buli musango gwona hare emisanga iba kusobora akoraho hare batakusobora akoraki kukoraho so intention ya tukwenda emisango obusango buche obwo busango butitobo oba kusobora kukoraho bakoreho mukaro kyo kubusindika nka hakoti tukwempowering na police na baramuzi nti obusango butito mu busindika bukoreki bugarukeyo muri bana abantu babukoreho mpako barabakozereki balemererwe yes okay chairman omuri ba chairman abo gukora nabo iwe otendekirwe enjire jino reba netambura je kugira ngo abantu bene bajacira those chairman na nabanda abo buciko bwansi kandi kindi abantu byaro byanyu ne bamanya for example nkiyo kugira ngo uhwerirwa mu kutendekwa nkoku ukushanga nabo babagiza mu bwesije bakareta emishango ejo ukugira ngo ehweraho abo baramutegana sa program yes namazu mecho wambuza
aba bantu bakoze umurimo gw'amani munonga nambwe mutwaye tukora research ito muri Kabwohe ibyaragera mu bacu ya person zabo batendekere imisango ikareducinga. Okay. So no asanga ati nkanye kushanga nko mu kwezi nimbone imishango katuje nka munana kunkabwa hati nasya emyezi nk'ebiri tinkarebera imishango nago abo kuba mfuna chance tusomesa abantu bitu tubasomese ibintu bateganisa tubasomese imisango ise mikuba neza mu RCZ tubasomese yibaseme kubamba batwarankayi aha police. So itwe nka RCZ za Kabwohe ntureba ngo imisango reducingire naho habe nabahariyo gemyanye kubera umugeje bakwita cyara kwita ba ghettos hatuno bari bakora imunonga ngano ureba karuducinga imisango tacu umusango imihango ngo iryaho nanugo kuyakugambira ngo ibihome hati nambe yabire rumu hati etubiri. So nitwe Kabwohe ntuganyirwe mu cyangwa umunonga konge cyangwa umunonga cyo nanyenda kugambaho ba RCZ tusemye kubantu kora ha misango ya imishango ije ku civil cases obo bushango nanka yanyoneseza nanka bayanteraho nanka nyagire obo bushango barandrodi nanka re mirumu yanje takwenda kurugamo kandi nkamujyango warugemo domestic violence gakanso mchara n'umushija abana muri kureba ngo wabaterekanza abana batakushoma mwe no bushango buce ubwitu bwahacaro nangwa utwarine munana emugorra nanka yakurungorra gwanje nanka mwe nyunkani nkoma kagire kombe kayarenja yifuti ibiri hatobwe tusitama turonda kuturabutwaze umbuyo kurugaho ubuzuba abo bushango tukashanga nkabakar kace no kareba nkarkace konka kacugumiza mota utakakiriya rinjiri hatushanga kargamu umushango umuhango hatubwa ngo gwaza kuriya yaba kuri mino kandi wabe no basa ukamarra kuriya hansi. So bacha persons nimbatero muranga na munonga mureke kunda munonge senti. Okay. Nanka kitabaza ukarebera kuyana nkumutwaro ukarebera kuyaho gumutwaro hato kahendera utine cyo basariremo eco nco twinaza abantu bitu bahacaro kandi kiretara ne cyareco cyakore mishango nyingi abo kuba cya passion wacu mbaba tamwine mu bwesije abakamba manya mwe noriye nutabaza nutabamuza muki na wazayo nakutayine side. So nakorebera kuriye sente. So bacha passions tubabesugwa mu bantu abo tukwebendera Atenyi aho kushanga umumbanta abagobeza mugenzi we ariyo munyabuzare wa chairman ningare chairman wenyine. I hope you understand. Ukashanga owa enteziba eza yo nemisiri yanje neza chairman. Yes. What do we do there? Okay, emirundi yakiro bwingi obu katugeze chairman niwe ina kwikara umusango gunu. Chairman niwe basobize. Chairman akusobora akora kusindika umusango gonka a police for avoidance of conflict. Kyonkata hakusindikira police tubagambye twina offices zaitu Bushenyi. Chairman arata akusobora akora umusango ogwo mugulete mu offices zaitu nka Bushenyi naye itwe tukora mediations tusobole okuba mediatinga muleme genda mu police kugenda mu koti era office yaitu ya Foundation for Human Rights Initiative twikara mukikaro kimwe na CDF Communication for Development from Uganda. So mugirete tubayambeho we cancel you tujaba cancelinga tujja kuba mediatinga and you remain part of FHRI and CDF and APROCEL to reducing emisange go. So mutera likirira omram tali confident na chairman kyonka that is not going to be the case. Yes. Intibuli chairman ni wara abagamuki mumisange egyo kyonko omram Laurent aliho conflict nanya ba chairman bring those cases to us mugitulete. Yes. Atenyi, let's now talk about the legal services. Yes. Ukwera okumulukereza abantu namnunga bakubane betenga obuhereza bakwenda ba pleader nabandi abari nkabo abantu abana bababine mishango. Do you jump on every case ninga hariho abamukuyamba nabo mutarukuyamba? Okay, webale muno. First of all emisango yona kastobwera aberi ya criminal tugikoraho. Criminal cases niye nemisango erabira ya police yagenda wa ODPP state yargo mu DPP state yakisanctioninga yagenda mu court. Obera aberi nkoto murder, defilement
yona tukoraki tugikoraho nabuno obundi obuli peti Yes. itwe tukwenda kukola nti obusango butayita obuli mu kooti babuhandlingire within 2 months ngobola abogenze na police hagenda mu prisons omumyezi ebiro omusango gwawo kote guhulirize kukozereki guhoire. Yeah. So twina initiatives ezenjawulo kiro tukweta plea bargain nti plea bargain omusango gwawo abo gwikirize mu kooti esobola okusalira ekweleza ekibonerezo kitiito ekibonerezo naye woba okimanyire kibagenda akweleza sentence katugeze osokuba ibirega akatooke nitugamba agenda akole community service itwena tukimanyire community service bulungi bwansi ogenda giving back to the community mukikaro kyokulinda emyaka 6 eribati bataka kubulirizaga tubasabira na bail itwena tukimanyire omuntu ali innocent until proven guilty. Nanyo abali mu community nanyo aba LC mutuyambeho ng'omuntu ono baraba izira rugire mu kooti ali mu bail bamuyikirize mu community CDFU eba counselingire aprosele baskilingire let them come back to the communities as we do our legal part. Yes. Tusaba bail omuntu amazire mu prisons beyond the required time akasango katito bagambe emyezi 2 orataka kuliriza emyezi 2 kote inakoraki kulekura kutaisura ogende. Yes. If it is omusango court of defilement murder bataka committing them high court bagamba 180 days kyonko kusanga ali abantu abaspending more than 180 days bakafunaga justice bakagendaga mu maiso ga court so nabo tubayambaho ntugamba court ekoleki ebatayisuri obara abatayisura mulemere kumalira emisango yanyu amba LC bakaja mu court nayo tukabayamba bakaruka mu community don't kill these people mugaruka waitu tukoleki tubagambire habwaki bali mu community olini mudilinge na ba LCs habwo bakimanyire habwaki bakozereki balinda communities. Yes. A while ago nahura no gamba hari ba judicial officers about that area. Yes. Okumwe n'umukwatanisa nabo oburyo obu maybe mediation na nebinde bitwagambaho judiciary because I know you work closely with the judiciary very much. Yes. Supporting bari nyuma yanyu kugira ngo baha go ahead you have their green light omukugezaho okuhenderera emishango y'iki aheru ya koti. Yes, actually nkwenda kubasima muno some judicial officers and in particular ababushenyi otero n'abashema kagango na haruna kurugira abamitoma rubirizi the greater bushenyi buhweju abaramuzabo bona ba judicial officers they are very open to mediation and reconciliation era kugamba kasango karaba kali katito muno kati habwaki mtakamaliriza reconciliation esobola kuba initiated by court court negamba you first go back mumalize omusango ogwo. Now that we have these people on the ground it doesn't matter ngo omusango rede kugenzere mu court nguti bakusobola ku reconciling. You can still reconcile kasitanye mukwamba yambiro na ba LC bali hano gonzo omusango uri mu court kali katito nyibirege kitoke bakusobola ku reconciling ni bahandike endagano bayikizanga ine nibagitwara mu maiso go omuramuzi ajja kwendosing ekibakozereki ekibayikirize omusango guhweho. So I want to say yes it is true abantu abo bakutusupporting amuno and they are promoting reconciliation nabo bonko bakubani bakole milimo yabo bakura reconciliation is a way forward. The only challenge is abanyankole muri bazibu timwenda kusasira utasasira eke muraka kiho mbongo bwanyu nkagambo muntu onansobizere kamusasire nanyoki sakumpika ho nyenki anja kwetaga kusasirwa then you're going to have a crime free environment kyongo muragamba agenda male emyaka 10 mu prison stinku fayo ito tujja kumugarura kandi ogenda kuikara nawe so you learn mwege kusasira ngana abanyankole Injana bachikani ngo babakwatira ayabale goreta atenyi na rugao mu kitongole cha Foundation for Human Rights Initiative kandi nyine no mwami turi yamureba Francis Oguni chairman okuruga omucyare cy'ukwitwa mabanga igineshangwa nyanga kuriya omuri kabohe ambiza kugamba akwatirine na nobyo bwakubasa kutebwaho obumwe omukuteraho kumara emishangweji etajiri mu etajiri hare okugezaho kucendeza emijurano erukuba iri mu kwatwaza kumara okuturagarutse hina kandi kagambo aka behavior change ngashi ukureka bw'abantu abo kubana bwaro no kugira ngo uburyo kandi n'emishangweji tagabwe bireho actually what can we do ba chairman bu bacini intebe kanisa chi ibira nebindi kuturaje umukaho muri aka do stay with us, we'll be right back after this break. Nehinda
ngaho muri kabohe kandi ajokera ba chairman bo nabijene batendekwa ombe kwatirina nuku kwegesebwa okubashimye kubana batoze za kotezo abantu barite mishango ejo kandi mishango cyeshimye kubana eretwa muri guri nkogo kandi akwatana samwe n'aba communication for development foundation Uganda CDFU kandi ndicho mjenyo nyine ni ayebare Gorethi atenyi ariko misongore cha foundation for human rights initiative izo gamba shobozi kwatene by'amateka now cyama nuza kugendana na kuburize kugira ngo nane mishango itakabiro numuza kutabugiye kugira ngo abantu mbagambe barece kushobya wakana bo kindi abantu bakomwa torugumayo some of them will go serve their sentences baheze ebeheneso byabo zirebita bwe ubwiro bayo bamuhire akoka cisha mara wana umutabana wana akakorechi tutuguma tumutuka kumu imwe nka koti ya LC ino kwe kubasa kuteka ko buryo bwo kwegesa abantu accepting a person like that ugaruka kutubi re-establish into the community ebari mutebekana sa program itwe okwegesa abantu ko kufuna kazindaro namnongi ito bakira persons kazindaro tukabona raharufu nawahirwa MC munjana kumanya ahambaga konkati kikuba kikurakuka kuko abantu bitu ntubegeza araka ntukanya ndakushobora kace kugira ngo wawakaburuze kugira ngo nyowe chairman kinakuba ninye nankoze romushango ningana mutabano wanje nangana fento yanje ningana ubiya kubatata hati tichera jirungu mbeniye na stamo muntebe koti yane kubaho ninga twantu zo mediation ngo mbeniye najukura ntubasa kurunda umuntu mukura ha cyaro ahitegerize nkacirinzu astamo mushonga zitu nyowe nzarubazu ashobore kandi zuwe obure kozesa obukama bwawe mbere kozesa obukama bwanje then kwakubana ureba ngo chairman nabasa kunyigera cyarankenda no basa kukozesa erositu nangwa hariho nasiri bashobore nshonga zawezo zuhwe otaga umunyigirwa cyarankenda then eurure mpango tukuza mukanda itwine mnonga omukwegesebwa kwitu nkuza aha kwindura entekateka y'abantu ahari yabo abakomere bakakora ifubiro byabo bakagaruka mu bantu ito mu community mbwene haza bakizo mu community ito tukabareba nke bahagabo ncyara kukozesa orurimo rwo kugira ngo umusango mu cyaki kuba wabiruye nkozi yebibi urukushambana urukwiba urukore kimwe cyo narwo ndacho wacu koziri hazo cyo wire ukazunwa ukagaruka mu cyaki ukirira hihi na ruhanga hatho mu cyaki kabataku babingabo so ni to community aba bantu bako babire bari enkozi zebibi bakagenda bakabacwera mishango ubwiro bwo bucwa bakore fubiro byabo bukawayo tureke kubareba nkaburiho bagenda umucome nawo ubwiro bako bamukomere narebe yakorabamo agumana yisye biyakozire so yagaruka umuntu ogwe tumwesiye hihi tumunywane turebe ntekateka ye tumbuze nangu mukansoringe ebyo kabereye bota bisoko cykozoro tutananye nganta kucumanya hato muhaburo je turi hazananye nakarumwaha no basaka kora oyo cyamshana ningo iyo isati yo kuzwara hato arebe ngwe wamwirira hihi niwe no kureba umutuma gwo waguhindura hatagaruka kuri yayo iragizarata abo kuba communities nyingi tukira kureba abantu namunonga abo kuba bisara abantu namunonga abo kuba batoruwize nk'abana hata kigaruka yakora icubiro cyo ushangwe na kakora karahango muri iso hatutwenda ngo batatukatura nitwe ukumutwara bakamuhereza icubiro eco nubaba babirimbe nango ahindure ahantekatekaye kandi ndide naba yahinduira ahantekatekaye ahamyake yakuba yamazuru mucome then tugaruka tugira ngo twakumucondoza twashanga ngo entekatekaye ne basa kubetara hindukira cyane ry'imizi tureporting umubye by'amateka ubundi waronda hibaramuteke tware batakwenda kwindura konka tukabintu tugira ngo abantu babumbakire babahereze murumo mureke kubahahana sana nabagarakana babaje inkecho kurebe cyo nakwerezo uriye nkozi yo bako baryo mucaci natendereza asinga no go wagizirwemu so nuko tuyenda abantu bitu baturane dene kinde cyturangire cykureta ebizo munonga ije mishango ebinaga bantu mu cyendeze ebinaga kandi kwa kubanoreba muniwe bakorire kubi hato gumuteke mu kantu kare ko kugera kuna kubandinye bakantwarize bata
obeno manyango kikira aliyo niyo nkibasa kwikaho nkibasa kwikara mutabana wawe nkibasa kwika aha munyabuzari so ekintu cyawe ugumoye gukontrolinga ubundi kitaka kukozesa enshubi kitakane kibya ukasanga wazo mbindi ebo tasemye kuba nozamu so niye by'abantu bitumwe kwababura kandi twoganga twongera kwerezo ubuhabuzi ba chairperson LC1 nangwa na 2 mwego kuramura emishango omuringaniza hangana yakutoranire yakwire ecyonco cyo kwebembera abantu abo kandi nabo bakutire mu bwesije hawe nkinunda kubarya muzamanya hati kuba kumanya ngo nubarya zamanya nabo bakureba ngo kuri osisa ekitinisa cyawe so esente mutakazifaho icyamana mwege akutebekanisa ebyaro byitu kurenga abantu bitu baturaje kurenga abantu bakutamo bwesugwa niyo n'umuntu yanayizo wawe abe namanya to wanankaninza kumuraya yeah atenye umukugezaho ukurebeka ngo abantu binji bahwerwa so far you are piloting kumwangambera ningashimwe n'umugezesa kureba ecange cyo cha Greater Bushenyi ukureba ukubera atambure you know ako nkango menya kumanya stakeholders abandi abumwine on board ne ba aho mwe n'umukorana nabo ne ba chairman bonka ningarura nabandi ibindi bitunge mu kwisa twina etongole ebinge bitukora nabyo abantu abakuteka mu sente bakora CDFU Aprocel and FHRI tuli ba lawyer legal aid services CDFU mindset change nokora ngo abantu psychosocial counseling ngo bwagambire ngo bwaraba rugire mu prisons ba counselingire agarukire mu community ba acceptingire and Aprocel ba skillingira mu prisons ngo bwarabo liyo kofunire skill yokozereki eyofunire. I'll give an example. Haro muntu otwafunira ali hamusango gwa mada bwejo so Aprocel abakuba CDF bali mu community baka identify ngo muntu ono bamsindika mu office ya itumufunire bail abaira mazire emyaka 2 next week emyaka 2 harumandi atakagendaga mu high court bataka muhage mpaprezi kumutwara mu high court obutwagenzera wa LC chairman na halaikara LC chairman akatugamba omuntu ogwo mutamugarura mu kichweka kyange ninya amanye ngo mugenda kumukoraho nenju ya bakagyokia ira teriyo. That is the letter we got from the LC1. That is CDF yabagezera grounds bafanyinga that. So CDFU tuwabagamba murani mwena tuyamba omuntu onu mu court mwinagenda ha ground bagenda yo bwejo bazana abantu babasensitizinga ababire basisikarirwe ababire bagobezibwe ba accepting abagamba kale fine kabakoleki kabamugarure era omuntu twamu representing am court ya mu bail aliyo mu community, so that is a very good thing. So besides bana ba partners abatukora nabo reducing a crime, reducing emisango egenda mu court tukola n'abantu bandi like the district heads, LC5 chairpersons. We work with the RDCs because these are big people, big political powers. Tukola n'aba judicial officers, tukola n'aba ODPPs, ba state attorneys, era we thank them that they have embraced program in mu Bushenyi. Kandi program one bwera akora kurungi ekabaho change, like if it creates change in Greater ukagire wempinduka yazo abantu bakataraka kusasirana emisampe kache it will expand to where to other areas. Mbarara actually Mbarara bakani bagamba we also need our people in prison to be skilled. How can we go to Mbarara before we know the change in Bushenyi? Okramanya that change, then we can extend. So those are the stakeholders that we work with, the district, the government, and then the judiciary. All right. Yes, thank you. Eshaza twaho konka chairman ikiwa kunzira kureba omuchanga cyawe ndo kwatirina nibyo abantu kozesa koti eitwa itangune ya LC abantu okusasana ikiwa kwenzire kureba omuchanga cyawe icyamabanga niki ekinkunda kureba omuchanga cyane mucyamabanga no kushanga ngo abantu tibine binaga byo kwendebera joro no kushanga ngo abantu bine imitima yo kusasarana no kushanga ngo umuntu nawe yaba ino wamukorera inshobi abena manyu nawe nabasa kugikora nyinsi ningo mwana wagikore kandi bakaturage mu buteka bakakora business zabo nkitwe service tukurugamo abantu bitu ba business community. So mweni nkabe ni nyenda ntare bo mushango gona and indeed ni nsima mabanga ayiba training ngire techine mutuma mubi obano kugira ngo mbe ni ntwara nka police headquarters numweziri konka oyire hwecho
abantu b'amabanga hati bakitegereza bakora business zabo hagera kabaho ni imbeta tutamankaho nyina w'abandi nkaba n'abatano tuganira tujya ngo iwasubiza cyogu ninga so munyagire ki ninga sa benshi wa mugambiroti abenshi umwana ubwo atakushuma kandi bapikinga hatosanga bate ko munkora mwene cyanga cyanje at least umryebyo kirije nimba sima tibine shonga nkabe ni nyenda ne hurureje ibaturetire keno ma district sagandi nano umbe byanga byone biri mu Uganda yakuba program y'ibyo ngikunzire ebunire abantu bagetegereze bege gukoreza courts zabo za LC1 konka tar chairman chairman yaza kunango mujye twandatiwe kawaza umusango gwanje kawaba wenka kawanya ko tfi yo no gusara wenka ejo kote simikuba nisitamoho abantu batanu abakazi babiri n'abashija bashatu ninga bayenda no babakazi babiri abashija abakazi bashatu ninga si abashija babiri yeah eba mnonga chairman your parting shot. Yes, kale nyina kandi mutuliriza kubasaba mujombere muno the LC courts muzikozese abakuba courts zino ziroho era nkuterera government zine courts zikora ikintu kyamani muno esente zibo bahereza kole misango zino ntito muno for someone to sacrifice and do that work LC taita bagambire iko nakyo ko garuka yo kachondoza baba hope sente kutito muno kole emisange kukoraho emisange egyo so government ekyo nkusaba mukitunulemu abantu bani mubongeza sente kandi sente zabo musobole kuzihereza omubwire niko nawo bakole nibenda n'abantu abali mu communities mube with confidence into abantu bana ba LCs in most areas where we have trained nguba hindukire they have changed and they are doing their work willingly and they are our ambassadors nibo bagena ni basomesa na ba LCs abandi abakozereki ababa neighboringire so it is a campaign not ratuli bushenyi egenda ku spreading out everywhere their voice they are our voices so muleke kuirukira muno mukoti abanyankola abachiga mukendeze kiniga we shall live in peace. Yes. Thank you so much atenyi wakora kurunji yabare kwijari ni ko mukono tugoroze nko mukono we bari mu chairman wakora muri nyakora abakora sayishura yakashato mushorongo ogwa Corrections 316 ndeni ko 16 enda sho kutancha 13 kwina mukaga nagirango umusasirane ngukuru hanga y'abasasire ni mbene uko mwadira muta ko mwasasira kandi cindi ibintu kebe tubasa ko bitanga twareka nitumisha kandi twajukora nimwe ba chairman abitwine mu BSG mutwere ibintu mbikora umuringo gurubo abantu utakashanga kandi aho makuru gito gacenchwire turatundeza reports za mob justice ko guhora ngo bamwe kandi mu ba chairman bamba biteka mu geraci umurro bahemba umurro akano kashanga umwayi usiye enju y'umuntu mwatemoro tocero bintu kebeti na ibikwa n'ibitutwara nibyoreka mu tuya abantu batashemucire abaginyima mwende kandi tureke mu twa stepping up our game court zitu za LC zikore kurunji rero twatunge bitongorekere nayo byija bakatwateraho tureke mu twasa kwantukora umuntu gusimwa mwe bana ba judiciary thank you so much nyenda kura musiye munywana wanje niyo kwizera Emmanuel yebaye munonga n'abandi bana the entire team twenda kwendeza birunji ekigarukaho n'amakuru agacenchwe. My name is Bobs mukama baraze kurunji. Bye bye. Nehi